Super, vrh. Delegat utakmice Marković Dragan iz Beograda. Pored ove utakmice u okviru 21. kola Prve lige Srbije. Dobra. Što ti je biti? Uče! Ovo dobro. Bravo Ljubo, majstore! Ovo 6 smo kod Milije popio. Opa! Jer ovo ima internet, idemo i mi. Izveštava isprake za... Ako te žena vozi može. Ode!